Mutongoria wa marianini bungeni ya kaunti ya Meru no MCA wa Kithi Mwenda Ithiri magwatanirite na MCA wa Kegoi Antobocho Timothy Kabako ni maugite thirikari nene niticanirite Meru banene kumakura cia kithurano kithiru mariuga ni kwithiritwe na mauntu mamengi Meru indi thirikari ya Ruto itithiritwe ikirutaniria kugwatirira Meru bukweregiritwe ni macokete maromba Ameru matigatecanirie ciama ciao nikenda maomba gwicura twanya kiri metha ya utongoria onethirwa thirikari nethiritwe ikigwata ogeni asiasa kiamani gia Kenya Kwanza. Huyu mungwana, huyu mjumbe wenu afanye kazi na mimi ama afanye kazi na kitendawili? Afanye kazi na nani? Afanye kazi na nani? Wale wanasema afanye kazi na mimi nione kwa mkono. Na sasa atakuwa mtu ya UDA ama? We manana ya no peu hapana, sasa ni UDA. Imusukumu Rais William Ruto amona kambenge ya UDA thirite ikinyeria mutongerio kiama kia no peu urano we mubunge otiganisti mpuru abori na ara mutongerio baraka imbungene kaunti Meru Mwenda Ithili amona MCA Kegoi Antobocho Timothy Mutweri Kabako bamurombete we amona atongeria bangi batia Meru batigetekerie ciama bietu thaito tethangalania byama bietu turienda atongeria betu kare abonthe twibange twethire twina kiama kimwe kina inya na bira nkaira mpuru nontu nakinyiritwe muno kuna kiama kia no peu kiama kia peu ti kia mpuru kiama kia peu ikieto turi Ameru akiagulwa eta kuna kiama kia no peu kenda nguma thirikari-ini ikiagwethira iunguma nari aenja kiama kietu kirie kiwatanirite kiama kia no peu na kiama kia PNU inyakio party lindo kia akibunjia na kiama kia mbas kikabunjwa mwankantu kura twakaranthi turi Ameru na atongeria ba Meru twatanire twirane nate tukubuithia na ikiama kiriko tumba iguru wa makio ki kiama kimwe kinene Meru County waita party linda akunja kiama kiawe nanga tukua twatanire tubuithie coalition ya Meru twithia twina kiama kimwe kiregetha kina sauti ya Meru kiama kia no peu president and deputy president enda muno gikunjwa na kiungana na UDA lakini manto tutikwenda turenda twithia twina kiama yetu twithia twina sauti yetu Musalia Mudavadi na baweta ondo ba thirikari-ini igwetha baina byama byao Ford Kenya na Amani kana ANC ogeta nara ukambani the same case itukona Wiper nara Wiper otemndo achinda na UDA na ODM nara Wiper achinda nara ukambani so bura tukwenda turenda kwetha twina byama byetu kana coalition ya byama bira bitongoretwe ni Ameru ite agare ya ura kurari thaira turari na ndiunge rais ukona MPs betu patewa airtime kwana ekwaria thina ira Ameru baukilukira Kimani Ichung'wa ake ya wetu Meru akaewa kanya kainge muno kakwaria mwanka kukanya MP yonto yo wakwa thaira akiuruthiria manto ya university ira ntu bakuthetera muno Igembe campus thaira kwariria manto ya Igembe campus kwatuika ationa kanya kabura kwa nontu Kimani Ichung'wa na erwe kanya kakuya kwaria manto ya te Igembe South manto ya te ya Meru na jiro yaria na wetu lakini ntukwira president ai wetu Meru itoba ikwewa kanya batwe turi Ameru atongeria betu bakaria manto yetu kenda inye MP okwa John Paul akomba kuona kanya kabura kwira president manto ya university na ndenda kuwa nontu university ra ne chumburanite muno ukiagwithira Chuka campus ikuremwa kueya na institution yerebwa college then kinya institution ninge no si cheap na sige ikabuithia skuru era no ntobira tukwenda turi antu bakiegoi na antu bembe i university tukwenda kwithira kumenyegethira yumete ire Chuka kana ekethira ire MP lakini twithire twina university wetu kuringana na atongeria ba thirikari ya Kenya Kwanza ete kumakira maubatu ya Meru bura kubati muno mantu yege mburano cia maitha winyangia bwanjo wamona mantu yange kithumba kinya kethira Meru ni ari mustari yombere kubwithia thirikari turi Meru itoringire President William Ruto kura na itwamusapotere 100% lakini mwankatha Meru itina mwerekera Meru itithite nyakero ami karakero ami ya kero ami mwankambu atubwithie program based budget tokologi equalization bill Meru ya kero ami anto te maendeleo isarakazi kudhulungu na President William Ruto na kuwatch thirikari William Ruto ya kwetha itwamusapotere atongoria betu members of parliament senator bonthe basapotere thirikari William Ruto lakini atongoria betu no abaguria bakirira bakiwa thirikari ni twailia antu betu ibaukwa ng'ombe cietu ni kuiywa
utonga ba Meru ibo kuthira lakini antu betu bate kunoa bono ka antu betu bakure thina so inkwenda kwera thirikari ne yokie ta very fast ishughulikire antu betu thirikari ni raya arimi fertilizer lakini fertilizer ente kumetha na kurimira njouni no ntu twirima torima njou ikeya rĩarĩngĩ njou itiarĩ kuo thai njou ciĩkuo no kaikũrĩra antu into so itukwenda kwĩra thirikari nĩreke kũyũkĩria maisha ya antu ũtherio ũũ no tũketha njou ikaciũra wi thirikari ethere ũtake action lakini thai no ntu itirora wa thirikari ũtake action yatĩki ibatwĩreketha tũkarĩmaĩra njou twarĩma mpembe ciao kama tukabauri na njou icererio ntu itireya batwĩrethe njou tũkarĩmaĩra tũrĩmaĩre cio rĩu iromba rĩao kĩrĩa atongeria bangi ba Meru batu tũtumĩka bũthũkure mũno na itũmi kĩetu kĩa ũtumĩka bũthũku tũrĩa Meru iwacia ngwatanĩro iromba rĩetu irĩ itũwatanĩre na tũkĩa kũwatanĩra tũgaitĩya twingwa inya twingwa tũkaewe heshima nĩ aini bara baumba kuiya batu itwendete kĩama kĩa UDA mũno na itwendete inya president Ruto ora twathurire kĩama kĩ bunene na itwetigĩrwo thaira twauria kĩũria tũtikono yaga tũkũrwa thirikari no tũkĩa kũrĩa kũũria yakinya 2027 inya tweta kũũria 2027 then tũkethera twĩkũlusi mĩaka 3 so itweteire kĩrũ inyo mapema thai twaria nkĩripotera Werũ TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.